point yange yokusatu kubitukakataku kukyusaamu na kuniikira kukola birungi mu bintu bino wammanga. 1 olina okulongoosa mina nahiya diniya gagatiwo ni Allah subhanahu wa ta'ala nibyakwendaku. Allah subhanahu wa ta'ala akoba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, tyatonda bantu n'amajini okutola kungamba tonda lwa kintu kirala. Liyabudun kitegeeza nti Allah yamala okukuterawo ekigenderera lwaki waida ku nsi. Ekintu kyona kyona buli lwoba onaakikola abasomi batukoba nti olina okuba n'ebintu bina. 1 to set objectives. Allah amaze okusetingira objective illa liyabudun, nekyo kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Make plan for it. Olina okutaawo plan nti Allah bw'abanga yankuba kumusinza yenka ndina kukola kino ni kino ni kiro njenga mu muzigiti. You implementation yebeewo. Kumaze okusettinga objectives, planning eriwo, implementation eriwo. Nja mu muzigiti n'asala eswala 5 ate abasaada tuleeta eswala imeka mu muzigiti imeka. Mu hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali najibasomera kuwano nga Nabi sallallahu alaihi wasallama oluna kulwalinga 14 mu mwezi nga bali kubona buli omwezi ogwo 14 guba mwiduvu. Nabi yakwana innakum satarawuna Allah kama tarawuna hadha la tudaghuna fi ru'yati, mujja kubona Allah nga bwobona bombono omwezi ogwo buli omu nga tandikiriza mwina ati muvirayo wena mbone ku Allah wo wabwine kuira ono yena abani mutuma nti obuva budabangula oba wakidera yawmal qiyama Allah baje okusasira okumubona kutujja kumubona nga buli omu takola kitandikiriza na la tudaghuna fi ru'yati tokobo timvirayo okukuzena mbone ku Allah. Nabi bwe yali awunzika hadithi eyo yakuba faman istata'a minkum abanga asoboire muimwe an la yughlaba obutagangulwanga an salatin qabla tulu'i ash-shams kuswala ngendu beka ali kuvaayo ne swala ya subuh wa an salatin qabla ghurubi ash-shams ne swala ngendu beka ali kugwa ne swala ya asri fafalu mukikolenga olwo bosobola okulwana amasada swala David ne takubita ku jamaa nga ni subuh ni asri fafalu nabi akwa mukikolenga olw'ensonga nti abakikola bajja kubona Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Aye okubona ku Allah yatonda eggulu n'ensi, yatonda eggulu n'ensi ng'eziramuyamba ku jalla jalaalu. Atuwa ebiragiro nti musaale nga woloba ajja kukwokya muliro. Alina obuyinza obwa buli nsambo. Eriyo benasomesaako yo bakwatiseeka nze ndi kusaala buli lunaku nsala duha ate nasala ni witiri edo sunna ebiri tidimbita kuseeka. Ayi lwa nsonga ki ndikwenda Allah mpa abakazi abalungi ab'omujjana ba hurul ain. Olina sunna ki yeweesibyeku wena oyo Mungu amusaasire asala duha temu bitaku amala subuhi yaira ku bulaadi enduba bwesitukamu katono kati ekigero ky'omukono gwange guno oba ekigero ky'eifumu yasala duha yaje yakola emirimu. Obwire wamusana yasala jama mu muzigiti jama temu bitaku obwire muswala asembyayo witiri ayankwati seeka ebyo ndi bikola Allah mpe bahurulain wallahi mbegomba ino Mungu akwandi wakawai batiraba balina amabere ga bifundwa ekifundu ekikulingirire kiti itimu zaano ogwo musiramu. Kati okubona ku Allah yatonda abakyala kuba Mungu akuba mu surati Waqi'a akuba inna ansha'nahunna insha'a. Mungu kyali kimumalira bumalira okuba inna ansha'na nisa aljanna natonda abakazi b'omujjana kyali kimumalira okuba ayakuba be abaana Adamu bano kambatere kana kakakasa nti natonda abakazi b'omujjana olutonda iwolowooza bali batya. Era bwagwa ku nsi kuno nakuba ati hurulain wule yagwire bugembe mu bakyande nani asigaza omulimu gwali bali kukola mba nkola ki mu nsi ya Allah. Lwaki titunonereza muntu oyo n'oguba gufuuka omulimu gwe faka botu nayagana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kawaiba atraba eyatonda ebintu ebyo byonna byonna yatusindika ku nsi kuno kumusinza bonna batumusinziza titujamubonako. Era mu hadithi eri bonna batosayire jamaa
bona abatosaire swala dine nedibanga yo subuhi ekubita mu jamaa wewe wono sumbuwani mboenda kubona Allah subhanahu wa ta'ala iwe subuhi yebita subuhi yebita kuwena osumbu abantu mboenda kubona ku Allah ngoba mu boxing buli sawa kukola physical kodi ndi kwiziduza mazowezi ngane blanket kulema okusamba okodi kanje mahe oiduzacho kiro tuwensasira basada abakola abakaiduza buli lunaku ayinga alina omukazi mutya mukazi mulala wepikirani musiramu buli lunaku kukola physical musiramu wepikirani akakazi katya era yene wamwe seka ifo tukaiduza buli lunaku yeseka imetumukaiduza nze mu wiki niyendiduza mu emirundi emeka jimalejo ate namala na emirimu jange najikola bulungi walillahi alhamdu iwe weiduze wepike kodi kiyayenga bwireka katya kati wota yogera mu bantu linda nga abantu boogere wakakazi akalala kasitaba naba bamaze oganiko mukono weno tuzena nina akalala bana nini kyenko bako tukuikirize wena kola ki yogera kweri abantu kati Allah subhanahu wa ta'ala yatonda igulu n'ensinga eziramu yamba ku fi 6 ayyam nakudali mukaga donka thumma stawa ala al-arsh yatebenkera kuna mulondo yi atebenkera atya mwene na idi jalla jalalu alini byakwendako mubimu ku byakwendako kutereza anahiya diniya iwe naye relationship yo ni Allah subhanahu wa ta'ala eriyetya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun omwaka 2023 otagaire olwensonga nti omuki iwe mwene waterera ayo mukyaleka akali kuterera akali niyirizi era omwana bwalwala amusiba mu ebintu munda kodi omwana munkende eyabwe kodi bikoze bitya omukyaleka tayenda mwana mulala kuigulawo Luigi ayenda Muhammad ono nabayigulenga oba Muhammadi oba Isa akera guza mukyala waka era Mariamu bwayigulawo Mariamu kumbavu kabone bukalumo ogutu otugusimizi guwafu bato batuvumangero babitikaliyo TD kubanze ni musadha mpegano emyaka gyejirire ayira batuvuma bato olumo ogutu otugusimizi guwafu namala nagubuliriza nagubona eno kabakatono ogutu gwakola ki gwa koja tibe kiri mwani noyo yatuvumanga nga tutereza nokukubanga akuba kuba ifo tujira amadi nga ngetwika kumutwe paka ngamalirize ne bugembe ekintola kukuja amadi ebudabangule wa mwani noyo oli yali komanda nga tasekeka ekintola kumadi kufuna scholarship kwa wallahi nkomya ompegano kuja amadi yarabbi nja kunina noni ayenda mwana muwala manya mwana mulenzi nabayigulewo mukazi wo kitegeza 2023 otagaire amakago gakatagala muzira akida 2024 otese oti amakago kubanga bona bali ku Allah subhanahu wa ta'ala nga bamusinza nga mulala yenka jalla jalalu Allah inda tumusinze nga ali atya mulala yenka tumumanye mu bwa katonda bwe mu bulezi bwe nti natulera ekuba kugabirira eziragabirira ni Allah subhanahu wa ta'ala kuba twebatika ku bantu ayeti bitugasiisa owunzika ngera Allah subhanahu wa ta'ala yolikwira akugabirire 2023 amaka gatagaire mu baire mushiriki kuba nkobye ndi mukyalawo akayenda bana balenzi nababe bayigulewo abana abagala tayenda era omugala bwayigula wa muvuma ki mu mutima akalooza nti omugala ono ali mu ebisirani ate nga yena mukazi yena yali ku omugala era ekitonde ekikazi bwe kibanga kiri mu ebisirani yena aba wa bisirani musiramu totagaire mu 2023 empube ya kusala maiso akota lero obusawo bwabano nja kutundayo busatu bwonka mpube ayenga no mulya mikisa jo era omwaka gwawa mu kifo ky'okutereza kino kiterere oli mukwokya bipiira ate nga oli firino oli kukayana fireworks kodi biki ayenga empube kasala wakoti lero nja kutundayo obusawo bwabando bumeka musiramu wetereziza otya 2024 relationship yoni Allah subhanahu wa ta'ala eri kusometya yasate ne kulemya okumala 2023 likola ki 2023 tosibyemu ku nsiba dino da sunna omulimo gwo kusiba lamanzani kyonka ni sitati okali mu baleti tienda kutandika ku sitati nga nkali mutonti
nenda kukairika kusiba ku myaka gyange ngafa anti bwogitandika ku mwatu togireka paka bwofa bintu bityo nibyokaalimu wavaawo omuntu atasibye na sitati aye nga nabbi akubye ati ofuna empera damwaka mulamba kasoosi balamanzaani ni sitati oli kuvaawo ni sitati toidinga nungi oli kujja mukwokya bipiira musiraamu 2023 ngekumenye omusiraamu 2023 emenye iwe yaira ni mukati nili siti yakuwaire kuba ogalamirire n'enkoona eri kwitaka enkolagana yo ni Allah subhanahu wa ta'ala naddala mukumusinza eyemerere etya anahiya adiniya eyemerere etya eswalado demerere etya musiraamu oditwala mu jamaa okadisala mu mayumba eri abakwati aseka nebirala kasitamba nzira mani nsalira baka nendo nkobero omuntu asalira eswalado eka obanga afuna ku seminoti neno ku bigambo bino wasaza mukazi wona abaana babiri wakoti aya bismillahir rahmanir rahim olwali luno katwete kuseka bulukani munumba muno munumba ekitegeeza nti ebibino bina bibaawa mu muzigiti abasaada tuteekwa kuleeta swala wa mu muzigiti abaidu ba Allah 2023 yajire 2024 tutongoiza tutya Allah subhanahu wa ta'ala tuniriza tutya enkolagana yaife ni Allah subhanahu wa ta'ala era olikusubira nti bakubuuza nti man rabbuk ekibuuzo ekyo mukabuli toli kimala ku myaka giyera 13 oba 14 nga oli ku paper 1 yonka man rabbuk paper 1 man rabbuk osobola gimala ku emyaka 10 ngayo kali kwanukula kibuuzo ekyo ki kuno kunsi watagala eri yakuba enswezi waife gange ngaye waswala 5 twawunya ino bwe bajayo kumukwako yakwa mundeke ate ere yabaire dozi 1 bali kwira kabiri dozi 2 bali kwira dozi ki ewo ewaimwe mama ni baba mama yazala kuirongo ebigali byawaayo mwabisulayo mama gaka kuba okuyingira jana ngaye mama ali kuyingira muliro timu zano enkolagana yaife ni Allah subhanahu wa ta'ala mu aqida yemerere etya bana aqida tikya muzano kuba nekikuyingiza jana oba omuliro kasitotagala mukyo Mungu subhanahu wa ta'ala okutuma banabi bona agende yali ngesooka anibudu Allah wajitanibu tawagut kusinza Allah nakwegala ki bitali Allah subhanahu wa ta'ala oundi yakwatise nze mukyala wange namufunanga ni manguleti ajere mu kanisa okatagala musiraamu okatagala ate mbakubiriza mugasa abagala abasiraamu kuba baliyo ate abalungi bene abadina okufuna wuzu ayolyawo kugagalitana na muntu ate olwokuba beauty ekukubye taidina wuzu oida kutuuka yakusine nga taidina wuzu enkolagana yaife ni Allah subhanahu wa ta'ala eriyetya eyo nahiya ekyokubiri enkolagana yo n'abantu ba bulido eryetya n'abantu eryetya tumaze ya Allah subhanahu wa ta'ala tulina kumusinza nga ali atya 2023 bwobanga olina obulumire mu ku 2024 fungiza ekyokubiri anahiya alijtimaiya empangala etwangalamu n'abantu okuverera ku bazaire bange omukyala abaana omuzaire wo owangaire nayo otya mu 2024 tereza mu ku 2024 mama bwobanga obaire omukubira mu 2023 emirundi ebiri mu mwezi kyusamu olobe nakukuba simu kyonka ojja ku level ya kulambula mama on weekly basis ng'olini byomutwalira mama omuboneko ate ni bwabanga timu Islamu suratul Luqman mugisome baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa senga tibaba basiramu oba senga baba basiramu aye ne babanga ba mushrikuna nga bagayitika ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekindi ne bakukoba wena okola ekintu ekyo takikola aye ebisigaire Allah kwan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ebisigaire babise bulungi paka mulyagana ni Allah subhanahu wa ta'ala muganda wo mubisizo otya Allah yatugerera enfuna eno yabandi yabasitulaku abandi nga nigakola okuva enduba okuva emashariki okutuuka emagaribi tasoba nkumina olunaku
baliyo. Aye yaida yakoba ati mutabane wo bamugobye emitwalo 7,300 nzira wati ya musofa set do eidinda wazimba eidinda olina amaka gandi ekireka ebuvumo olundira yente olina ifuso 3 nenumbe ddaba pangise budumbuli yaida ati mutabane wo amweta na mutabane wo olwo kwenda okukusika omutima olumirwe mutabane wo bamugobye sinji emitwalo 7,300 wallahi wamukuba oti aye munanga nzira sente agamayumba gamubona genina ge budumbuli edofuso dobona wallahi muzira sente mutubonera omutwesi misa bwerera yezira sente oli kwa majini omusaada iwe obotegera emitwalo 7 n'enkumi meka obinze muganda we yajangalira era omukobye oti ozira omukobe okobye muganda wo ogumye wakoba muganda wo oti ozira mitwalo 7,000 meka wala kumutamu statement ya subi ezirawo wamukoti muganda wange nkukobye nzira sente dofuso dobona tuna mutwesi misabwerera agamayumba gamubona muzira sente yatambulanga ali kuva obwalira bwasabe yatonde igulu nensi amuyigulire wa magira gebirungi aye ndiko bantu wetegereze wegendereze owekike ekyo yinza okuba ng'oli kwa majini oba ng'oli mulalu wekyechinge 2023 bwe kabanga kakulemye ng'otebe wakobye muganda wo 2024 lwana masada ogabirenga ku baganda bo sente otaba kutulawo na suubi ebimu ku bibonerezo Allah byajja okubonereza nabyo abantu bo mu jahannama n'okukutulawo esuubi iwe lwaki wali kutwirewo esuubi gagati wo ni muganda wo kuba Mungu kasitaliko baba mu jahannama ne bakubakerera bo mu muliro bali kubakerere bali ko ya mali kuliyakudhi alaina rabbuka nako bakala innakum makithun mujja kuguba mu bugenderevu na bugenderevu qala khsa'u fiha wala tukallimun mubemu muswale mubemu tiana na kunkubira kerere kukutulawo subi yona kati ebimu kubibonerezo n'omuntu okubaawo ngazira subi mwegale ino mukyalo kubanga omukyala afumbewo ayi nga yakutuka n'isubi nga aidi nga gali gazira subi timusubira kuva tasubira kuva kukwawo kuba nti mufunye kukukire yeno omusanuseku tali kusubira kujja kwawo tu tasubira kujja ku muhijja omurabe tojja kumuwaku yakutuka n'okusubira era yakuba ati ndigano lw'abaana bange wegale ino okukutula abantu bone subi abantu bosigala ngo batamusubi muganda uyo aidi nakusaba emitwalo 7,000 obolina mitwalo 4,300 mukoboti ndina mwe mitwalo 4,300 aye ndakukusindikira akanamba ko kasani nako ndakukusindikira insha Allah Allah wa naba nsoboze isa ndakusindikira mitwalo 3 egisigaire nsaba Allah twena atuyiguliro 2024 nani omwetefutefu okukola ekyo oboka yendabire kukuba nti nze sente dange tibadigema obukodo bumamire eiwanga obukodo bumamire families ayenga Allah akobye nti baada billahi minash shaitani rajim lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah taida kuba birungi timwida kufuna bulunga mtumwida kufuna bulungi okutula kunga nibye mwenda maze okubigaba mwena enkolagana yo ni mama erietya ni muganda wo nga wae ate okuyunga oluganda koba tikoba nti olamusakula musa never okoti kuba kuyunga kuba nti ekyo kiba kiyunga already okuyunga oluganda koba tegeeza n'okujjeewo oyo nga wali yalukutulawo yo wakola ki wayunga wajayo wayunga nikyebeta okuyunga oluganda era nomuli empeera an yubsata lahu fi rizqihi au yunsa lahu fi umrihi falyasil rahimahu omuntu ayenda Allah mongereyo ku mubwangazi bwe oba riziki agigaziyemu kuko falyasil rahima yunga ekintu kiyunge kikutule kiyunge enkolagana n'abantu 2023 baireta 2024 tuli kusubiramu kuba ngosingawo okuku baganda bo bosomekeiza abaana gabanga bali mulala yongera kunowo okubiri eri yanumizaku yaje waseko kumusabira dua bwatuka eyo yatuka yakwatise kansabira kuba noniza sente dibuze okusinza ku bwenali einuma sente daidiramu seka yamukuba ati ayo linayo okukumulekwa yena nayo idi kambone ninayo mulekwa yendidi ati jo mulete yamulete
yakwatandika okusasulira omwana we school fees nga wera kuzira ku Luganda musasulire school fees kasito okakaisanga mulekwa. Omusaada mpairati yatandika okusasulira omwana we school fees mu mwaka mulala gwonka yali amaze okugaininga okwirayo yakola ki yeyalinga Allah subhanahu wa ta'ala byona byona abiziza. Enkolagana yona abantu mu 2023 ebaire embi. 2024 osuubire kukola ki? Anahiya suhiya obulamu bwo kuba Nabi sallallahu alayhi wasallam akuba nti wa inna li nafsika alayka haqqan. Kati point eyokusatu mu bye tutereza bye tuli kusubira okutereza mu 2024 n'obulamu bwo bwona bubemu mu byojo okutereza. Banena kudokola mu physicals ngokola physical ti buli lunaku kuba kiyinza omubiri buli lwobanga ogukozesa ino buli lunaku kaikyona kibi. Mu buzanga ku Muhammad Ali yali boxer mu America, omubiri yagu overusing yagukozesa ino kati yatuka okukairika yena nga akola ki ngalekera okuba ebikonde yena nga nibwatyama atengeeta kati omubiri okugulumusa buli lunaku mbunze nina okulumuka buli lunaku kyona kiyinza obutaba kirungi. Abasawo bayinza okukoba olw'ensonga bo baabona myaka nkaaga. What about after the 60 years? Kuba ifeyo tulina okujayo yona kati nahiya suhiya 2023 obaire nga tolumuka muko mu wiiki tandika okulumuka muko gwe mirundi wairemeka obulamu obukuumenga bulungi. Ate n'okusiba mwana wattu olw'okuna n'olw'ebbalaza kyona kimekinga obulamu bwo nga buli healthy ino siibanga mukuko olw'ebbalaza n'olw'okumeka yebwidde eyo tandika na niya yakuba nti oli kwenda mubiri gwo butabaamu bizibu aye mu maiso eyo mali otereze niyo kansale kansiibe nga olw'ensonga nabbi yali asibanga olw'ebbalaza n'olw'okumeka n'olw'okuna. Obulamu bwo obukoleire ki? Endolo odirambala saawa imeka era wasituka saawa imeka obulamu bwo bufeeku. Mu 2024 23 olirenga nga breakfast ali heavy ekyemisana nibira byetukobye ekyeigulo oyira n'ennyama yo kiro olikwenda bakuwe kwota wenka ate olumala okuli otupakuba balina okukuwonaabe engoize yakukuwa amaadi onaabe ate omukazi agageme mwati ngaidi temperature yonaaba nageza negageza gaswika mukuko omwe kino eno ni temperature yenaaba mutwe omukoleka oyenda mbu ageme mwamba nga nagoti gaswika okukuba olikabaka kunsi kuno. Obulamu bufweku otalya mmere ejja kukukosa. Ayo omusiraamu breakfast yabaire heavy, lunch yaba heavy, n'ekyeigulo kyona weepakira kwepakira. Yali emboli yali mwogo ebyo bikalangufu bana digestive system obo ligikalubiriza wamala watamu ni kwota y'ennyama buli lunaku ate olumala okuli ati panga ajja kulambala byona ebyendanga bikola ki enza muzidi buled dona danga dirambala ojo okusituka kuncho ati kano gali kunuma gali kunu ndya mbi mu bye tuli kutereza mu 2024 n'endya yo nekole ki abasawo batukoba nti okulya ekyeigulo n'ebimu kubiri ku promotinga sukali bulere bwa sukali abantu okubulwala ino okulya ekyeigulo lwaki tokoma ku kyamisana ekyeigulo n'olyayo toosi ndala ya mugaati ondi alikuwa nseka mulalu seka baireki toosi ndala ndi mwana muto ekyai ekikopo kirala ate kyayi omukalu timata amata ebyo bikomye misana kuncho na misana omukyayina akoba ching chong chong ling akoba omukyayina akoba nti ekyencho wekwekemo okirye ekyemisana lya ni mukwano gwo ekyeigulo kirekere mulabewo omukyayina aba alitegeeza ki omukyayina aba alikutegeeza nti otalya kyaigulo kirekere ki mulabe okuba bwanaalya nga sukali ni yanagema enda ni eidula buli saawa kodi biki kirekere muki omukyayina nakoba eki ebigambo ebyo tekwa okuba mu mbeera emanibwa totekwa kubwonona amagezi gatekwa okuba mu mbeera emanibwa totekwa kukozesa kijja kukyusa kuki kijja kukyusa ku magezi ago. Tubaire ku musomo tukola ki mu mwaka 2024 mbakobye nti mu bye tukola tulongoosa embeera yeffe ni Allahu subhanahu wa ta'ala
era tumanyi ng'ekikulembera byona byona ebaira aqida kutongoza Allah ngali atya. Obanga 2023 obaire muno obumulumulu 2024 eri high time to you okuba nga olongoosa embeera yo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Abaana bo abakyala bo bona abaana okubasomesa ediini naki byona byona 2024 atakulekawo bikole kuba there is still time. Ekyokubiri twakona ku mbeera yo n'abantu ababuliido longoosa embeera yo ni maama wo yunga oluganda ni baganda bo wali bakutulawo bwe bati bakutulawo nekisinga bulungi emiriraano gibise bulungi empisa enungi mu bantu ezira kyekikukosa iwe aye nga ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam akwanda akthar ma yudkhilu an-nas al-jannata husnul taqwa Allahi wa husnul khuluq ekijja okusinga okuingiza abantu jana ya Allah kutya Allah nampisa nungi kola empisa enungi ikaikana lamusa ku bantu abavuka mu idio kubalancing ebipale byaimwe instead of balancing sheets you balance your trousers wajisiba ata akukabonero kabana ife bale abasiyazi ko batyo batandika okutuletera nga kubalancinga ekyava nga bavubuka batandika kusiba mviri kumbe bali kwenda kusesa muvubuka onafanane mukuko omukazi ate kaityo abanga azira kwebirevu nga abisala kyatererera irala nga asiba mviri bali kwenda kuigula butu ayi tibaida mulundi mulala ati tulikwenda kuigula butu muvubuka nga atandika kutuna kukutundala nga atamupini eyo okubiri nga atamupini batandise okuvaala ebinere paka lwaki tumwegombe bantu bali mu mbeero tineedo n'okwigula butu abavubuka mpega abali kwigula butu ne bajja mu siweji wabanayo ngoka ali kuvuma siweji ene otimbi sosi ya siweji kiti niwe mwene emyandu ebyo kati bwenjeta siweji mba mutuufu ino bali kwigula siweji da abantu aye batandika na kubalansinga bipale ebyo yaja bwakumba ati nagagaito gule guli mu kiro 9 gule guli mu kiro 17 bwatambula ngempale eriye neenda kugwa eriyo yenaderega yefuula nti ye nandereige namukuba muna empale ejja kugwa ayi yansekerera ndowooza yakwati oba ono kataala waaga namukuba ti empale ejja kugwa nga ndi mujerega ayi yankuba ati oba oli kataala waaga iwe ndi kubalansinga mwana ndikola ki ndi kulya swaga ali kulya ki ali kulya swaga embeera yonna abantu eri etya tusomye ku kyokusatu ekyokubiri ekyo tukube tukitereeze mu 2024 tukubye nti embeera yo tekogitereeza mundya olongoosa embeera yo musiramu tikufunkula kuva ku ncupa ekikutoola kummere endoolo era owundi ndoolo aba nikyali kulya kyamutwaliriza paka bwe dimutoolawo eyo embeera gyetooleeku mu 2024 ekiro bwe diba dibitiriire sala amagezi okusala weight obe muntu ng'oli muki oli mulamu n'ebindi kamaala byetusomyeku twasoma ebintu ebibyo ebitwonoonera agamba nga okutwala obwire nga tolambaire get time and rest obulamu bwe buba bwetaaga okole ki owumule 2024 tuteewo timetable yasarina nti 2023 yasarina enemye 2024 yasarina ndinoogimalaku ate buli lwomalaku yasarina kiba kitegeeza nti ojja kumalaku ojja kusobola okusoma Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala abaana gaka bateerewo timetable akasemberayo irala tube n'olunaku mu maka nga boleeta yawmul usra mu 2024 olunaku lwa famire yange ng'olutaawo baana kuida muli wiki oba muli mwezi luteewo nti baluleeta yawmul usra olunaku lwa famire yange omukyala wange oba abakyala bange mbeeta n'abaana bange n'abakuba nti aya tuwayeemu kukuba nkobera ku bizibu weena wabakobera ku bizibu byobitamu buli omu yaga kumwina amagezi omukwano gule gusigalawo nti baaba buli wiki oba buli mwezi aba n'olunaku lwatweta ate kwolwo n'endya ekyukemu babaire balya bufulu nvulugana ki kwolwo baleetere ku kale wobozera sente gulasanganga era baida kuwuniza olusulle balye bando wayi bakole ki banda akole ki ayenga obairewo nikyebeeta yawmul usra olunaku nga lunaku lwa kuidusaganya biki ebiri mu famire omwo na kuidusaganya Allah subhanahu wa ta'ala twenda kukinga famire era twagaana ne tutyani Allah subhanahu wa ta'ala nga tumutongoiza nga mulala yenka atuyingize janaye eyemirembe nga tuna tujingire nga abafamire oba ozira lunaku olwo 2024 luteewo mu buli mwezi ng'oba kuŋŋaanya abafamire yo mukyalawo omwana aqida y'omukyala eka asoma bulungi oba ndaga muntu ekali ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah oba ndaga muntu eriku ebindi ebikyafu ebinamulobera okuyingira jana ya Allah subhanahu wa ta'ala ebindi kakuluka ensembiza yako yawmul usra olunaku nga lwa famire yo family day mu buli mwezi okyekinge endikiriza ddala abantu mu maka ago era bakobere Allah subhanahu wa ta'ala kyabendaku nabiki Allah subhanahu wa ta'ala byatenda mubaire bawuliriza balungi
barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.